Жылқы базары тартабыздар. Жылқы базарды мынаке. Соққылық мал базарындабыз. Бүгін апта күніне ишембе. 2025 жыл 22 ноябрь достар. Жылқы базары тартам. Ояқтан бір шеттен о сода болады дұршайды. Atın gelsin. 85 öte sonra. O sodası kuş var. 185. Bir hareket diken. Жаңасıydı 185'ke vermedi. Ayaktan göre özü. Şef kanca sırayız? 250 bin son. Tak, yaşı qanday mı? 5 yaş, 2 ası. Ulakları var. Ulağı var. Yürde жүрді? Yürde жүрді. Boyu kanca çıp kalat ki mi? 1.65 minus pilosa. Жақшы. Pazar kança verdi bağa? Bağa verilek mi? Emele geldinizler. Kutları taza. Проверка болады дейді. Жақсы. Magazinski бағасы қанша болады? 220? 220 дейді мынаке. Номерді айтыңыз анда. 221 33 09 09. Sorunlarını көргенше бір айландыр. Gördünüzdür mü? Горячий, ya? Tez okşaydı bu. Tez. Çayka. Dostlar, толық malumatı alıp, көрсеңіздер болады, şu номерге çalasыздар. Sodanız versin şef. Narsa satыңыз. Tak. Так, 2 жаш екен ол. Бұл баяғы тяжеловес қанында бар мı? Андай жоқ, а? 2 жаш бұса емеле үйретіліп атау бұл, а? Емел. Бұнаке. Кенен екен. Бұл сатасыз ба? Қанша? 400 000 сом дейді бұнаке. Бейлермен қосылып келіп тұр. Онда жоқ шөлі? Же тез бен, а? Sorunların o. Машина екен. Номер қалтырмайсыз ба? 501 97 87 17. Bunun boyu қандай oldu екен? 1.65'ke жақын дейді. Бұдан басқа daha қандай жылқылар бар? Үстінде бе бе? О. Бе екен. Ал қаншаны туған бе? 3 туған. Бұл боз бұл қандай бұл? Аны білбеймін дейді. Азырқы номерге çalасыздар. О, жылқы мен, о, бе. Мынаке. Ол жақта жылқылар. Қанша сұрайсыз шеф? 250. 187, 185'ke vermedi. Жана сода болған шул да, шул жылқы. Нағы сода болған. Жігіт қанша сұрайсың? 200. Жаш қандай бұл? 7 жаш. Мынаке. 3 асы. 3 жасы, е? Улак полный алам. Ортаға кірет. Бурат. Ортаға кірет. Бурат. Так, бұның бойы қанша екен? Бойы ажырат. 158 біле? 158 болуш керек. 158. 160 болушундай. Жақсы. Так. 200 сұратамыз. Аяғда бар мı жоқ па? Үйір. Бар. Үйірде жүрді? Жүрген, жүрген. Мынаке сорынлары. Хобуттары таза. Кеуіші таза. Мынаке. Жақсы. Қаншаға бересің бұл отырған жер? Бұл отырған жер 180 деп отам. 180 болады, а? 180. 200 сұратам. Бұл отырған жер 180. Номер айтасыз ба? 0700 0700 80
80 71 71 77. 77. Dostlar çalasызlar mı? Ay. Sodağınızı versin. Tamam. Так, o ne? O kimdi gelgen? Aleyküm assalam. Ne? Ter dep turadi. Qanchasi urib bu? 250. Bu ne terde çağıp geldi ya. Yok abi beylerge Oşon turli ter dep ketdi. 250 surab tur bu arada. Beylerge bakır. Tak, o. Qancha ekan kimniki ular? Assalomu alaykum. Tuzatgan emaslar. Bitta sugi bor. Assalomu alaykum. Qanchadan? Taylar. 110'dan. Qaysi turti? O turti. 110. Qaysi 120? O chetdagi. Aytal. Olar taylar bular, ha? Altarashkalar 110 ming. Toyga jetiley turganlar ekan da bular. Soyongo da jarayt ekan. Onda o. Gördünüzler mi? Bazar qanchadan beri otat hem bular? 103'ten beri atıp berdi. 103'ten beri verdiniz. Narı kaç baytala? Verileg ha? 5 baş. Arka beyleri de sizlere karabayın. Onlar bölük. Bunların numarini aytmaysiz be. Telefon numara. Öyle satılattı mı? Ha, bunday levi. Sodağınızı versin. O kanca sırap dedim. Atla. Alın olsa. Kanca oldu ekan bilmediniz? Tak, bu alıngan okşaydı. Tak. Qaysi seniki? O üçövi mi? Urgaçlar mı? O üçöden. Qancha yaşdagılar var? Üçöden kaltaraşkan bu 120 Bu 120, bu 130. Narxısı 100 ha? Paltaraşkalar. Жақсы, мына 3 baş. Bunların kemi var da. Arzandayı. Ha? Ben papam hazır olmasın. Papamdan versin. 100 Ortada. 130. 130 deydim aka. 120, 130, 100. Ровно. Ho. Eki. Ben atırtqım o qancha ekan ekan. Onu qarаңыздар. 3 yaş. 1.60. 220 ming. Tak, loqa taptınız çavalak. Жаңылай үйретілді. Үйірге да жоқ та еще. Қойылған емес, шығы бар. Бұл қаны қандай екен еме? Жылтыры. 100 келі. Базар қанша берді ба? 220'da otur. Мәке. Жазға асый. Номер қалтырмайсыз шеф? 0553 63 36 61. Buna gel dostlar. Pazar alamı деген. YouTube kanal. Tay kulunları görgözeyim cem. O taylar. Assalamu alaykum. Qanday Oğuzı erkek ekan ha? Eki öten erkek. Qanchadan bular endi? 60 ming. Qancha oyliqlar? Necha yosh bo'lib qoldi bu? 6 aylıklar buna. Ondan erkekler. O qancha so'raysiz otayga? Assalomu alaykum. Bu erkek urg'ochi ekan. Erkek qancha so'raysiz va? 50. 50 ming. O qaragacha. Ya. Aldayım. Bulda shunda ya. Bulda erkek urg'ochi? Erkek. 50 ming dedi. Ha bularchi? Kichkinakaylar qancha? 45. Bo'ldi. Paltarashka bu? Bu qancha? 80 deydi. Paltarashka 80. Qancha ekan bu qo'y? 55 erkek urg'ochi? Erkek. 55. To'yga jeteley turganlarda bular. Kechirasiz. Tak. Assalomu alaykum.
Bular paltarашka. Erkek. Erkekler ha üçü öten. Bağız kaçadan bular? 75. 75 mindən. Paltarашka erkekler. 75 mindən deydi. Qancha suraysın jigit? 130. Yaşı qanday olub qaldı? 7 aylık mı? Paltarashka davuz. Dep surayın depmin men bunu abi. Kulun 7 aylık. Onu olgan erkek. Bazar kança verdi bu sıradu? 110. Kançaga beresiz ne? Verir. Yok kemi var da mıncaga deyim da oylanıp turgan. Kulun. Nomer kaldırasızmı? Mınдай элеби? Макул соодаң берсин. Жакшы экен бул, а? Сизде канча сурайсызбы? Буну тартып байлап коеюк деп. Так, буякта бе. Ассалам алейкум. Алейкум. Сиздердики? Жакшысызбы? Булар не дегендер? Бар айбы не? Kulunu menen böyle, kulundu böyle. Улунду бээли. Мына канча бар? 10 baş. 10 baş. Gördüңүздөрбү? Булар каяктан келди? Же местный элеби? Казакстан. Так, баасы канчадан булар? Boğaz 160'tan sonra otobüs balazı menen. Мынаки. 160'tan. Kulunlu urgaçı, kulunları var. Urgaçı erkekleri de var da. Arılaş. Aralaş. Ola. Жақсы. Номерді айтыңыздар. Böyle Номерді айтасыздар. 0500 0500 00 00 1971. 1971. Достар çalasыздар мына. Айтты mı? Базар алабы деген. О, бе кимдики экен? Аны еш жоқ. yok olsun zaten. Башка жакта окшойт. Еш. О, бейлер кимдики экен? Булардын да эси жок. Негизи бияктан сурасаң айтпайт. Эси жок, тарттырбайт. О, байтал кимдики аша? Бага сиздердики? Жок. Байталлар булардын ээлери жок. Көрдүңүздөр? Аркы жактан кармап тургандар тартабыз. Основной Россия, Казакстандан келгендер. Бул кулактарда биркаларды бар экен бул. Төртөн. Биркалары менен. Аяққа тегіш. Алтай жақты да. Так. Paltarashkalar mı diyor, var ekan. 95 4 ay baylangan, avruga to'g'ri pasport. Okey. Ушул Paltarashka бе экен. Paltarashka bu ekan, narxlari be. Наркылары. Алар канчадан? 140 dan. 140 болду дейм булар. Çok baylangan beyler. Байланган. Мына семиз тойго сое тургандар экен. Артынан al. Boğaz emesmi? Ya. Boğaz emesmi. Bunlar çıkıyor ekan. 2 kilo, 1 kilo şunday. Armutları verdik. Олардын ценасы бирбичү? Bu kaçka bir 125 bin otam. Bu ekon 140 dan otam. 140 бул 125. Bu Paltarashkalar 95 dan. Paltarashkalar 95'ten. Semiz eкен. 5 baş. Soyonga жарайт да олар. Олар бооз эмес точно. Yok bunlar çıkıyor işte. Чыгып атабы? Biraz kiçiren gelle çıkıyor. Анда мо экөө жарайт да. Номер калтырбайсызбы? 503 0503 59 89 59. 59 89 59 достор. Мына Ağam deyenler olsun. Videoda var. үйдө дагы бар, а? Постоянно var. Постоянно болот экен. Чалайсыз. Азыркы номерге. Онда көрдүңүздөрбү? Оола. Жигит канча сурайсың? 80 миң. Мунун жашы кандай? Paltarashka. Semiz eкен. Өтөдү сemiz эмес. Канча берди? Базар баа бердиби? Берилекпи? Ha. 66'ga vermedin be. Молодец. 66'ga vermedin. O kul kança ekan?
50 ming. Erkek urg'achi bu? Erkek. Erkek. Kolças. Ya, Kolças tem. olacak. 50 ming. Qancha so'raysiz? 150. 150 ming. Bıyıklı kulum mu? Bu yıl kulum bu. Yaşqa to'ldik mi? Yok. Buna 10 aylık. 10 aylık. Gördünüzler mi? Mağa men Bu qanday qani? Poltyaj mı bu? Rusya'dan gel. Rossiyadan kir. Argın be. Argın ha? 150. 150 ming. Hey. Bozor qancha berdi? Baho so'radi? Yok pazar. 50. Berelek baka. Bunaka dostlar. Qanchaga berasiz magazinskiy bahosin? Hep süleşiyoruz. Сөйлешебіз, а? Kemi бар да негізі. Ya. Kemi бар да. Olur da. Номер қалдырыңыз анда. 707 707 45 45 00 00 47. 47. Mына достар, чабасыздар. Жақсы екен. Так. Бұл алынды ғой әке. Қанша болды? 70. Erkek mi? Erkek. 70 deydi. Mına әке. Жігіт қанша сұрайсың бұлар? 90'dan. Erkekler urg'achilar. Erkekler mына екі қап-қара. 90 mingdan deydi. Tak. Alışa kettik. O kimdiki ekan bu aka? Sizlarga emasmi? sattım. Sattыңызбы? Qancha oldu? 86'ga kettim buna. 86 Iyisi ming. bir İyisi bir yoq deydi. dostuna, жақсы көрген жақын досuna подарка kaldı 86. Podarkaga mına dostlar gördünüzler mi? Pazar en aldın Қытайлары. Ana. Urg'achi bu? Tak. Jaşı qanday o'shani? Ушыларды Полторашка. Cho'ng ele qo'y. Uyalmay o'sib ketdi. Qancha bu bahosi? 140 ming. Tak, bu mingichi? 150. 3 asay. Ha, voloschi. Ya. Bu ökölesiz-ku. Ha, to'g'ri. Bu mingi da bo'ldi. Jashi qanday bu? Qunan uyretilgan da bu. Bunun boyu qancha ekan? 1.65'ten jo'g'ori. Mana dostlar. Gördünüzler. Bunun bahosi qancha bunun? Bu 300. Mana. Narx o'rtog'in qancha dedingiz? To'qiltirgan? Tokulturgan 150. 150. Gördünüzler mi? 3 asay. Tak, narxı 1, bu 2, 3. O ortadoğu sizdiki emas. Ortadoğu bizdiki emas, bu 3'ü. Tak, nomerni qoldiringiz ham uchun ma'lumot olib. 505 26 36 34. Dostlar çalasızlar mı? Kimde жақсы көрінеді ал. Яқтан дағы жылқыл тайлар келеді. Biz andaydan öte ölçem. Uzarıp ketdi. Yaqta var ekan o taylar. Ya o taylar kimdiki? O beyler kimdiki? Nerede? 120'dan. Narx taylar. Bunlar 120'dan. Boğaz emas bular? Soyuşqa. Buna 120 ming deydi. Qulundu beçe. Bunun neyisi yok. Şu, assalomu alaykum. Gel, kechirasiz. Assalomu alaykum. Yaxshisizlarmi? Bu taylar qanchalar? Qulunlar. 55'ten urg'achi Taylar. 55'ten urg'achi taylar buna. Ko'rdingizlar mi? 55 ming. Toylarga podarka jetile turgan ekan. Buna. Bu shunday baholar dostlar. Biz videoni oyoqdaymiz ham. Endi oyoqda bas Xudojin torpoq mozolar tartib ko'rgazam. Like de basыңыздар tabii.